ubwo bari mu rukiko rwa Kanso Judith ariho kansara wa Northern Ward yashobora ku ubwahati kasasire rengeserize kandi nkuburinju ine kasasiro omishwe junzire hati buri stage bire kasasuro kaba twabe twine myanya mike ya kasasuro municipal konka hati buri duka buri majori noshanga wo kasasuro mbuze kwaje kandi abantu bakashese kuzaba karamturukirininga tawuni nyondi cha person wasakwe giya binejezo kirininga ejo tawuni chief guest akar Kanso Isaac konka obuzo butwareberemo umwe abantu amwe kasasuro bagizereki bagire yo ko nyuma bagibikire akwa twatuza n'umuntu w'embekari ushanga kasasuro yari yagizereki zunzire erumuna n'ibinyasiri yenene Justa Sampeire kagzo no muwezi wa town clerk bwa Rukungiri municipal council nashobora ari kugira ngo bahandikire abapatanisibwe kuyora kasasiro aba home clean kushoborora inkora yabo habiro bino kwezi kwa mukago mwaka ogu ngo bakansara bagumisirize babanze bakurira echa ba home clean baragambe iza wa staff as because I tell esto kizangenda tumubugane tule side yi because I want to complain tumubureninga koka yabali bwayeberire unona hase yi tukabukuru Judith ariho kansarogu yayongera kushoborora ari kugira ngo ibiro bino kwa mukaga ni hare kandi mbera erimbi nabantu obwo bari kushashura sente zabo bamugambire nshobeze kwarayange gukora bamwemereze ikizangana cyo kugira ngo bamwesire biro binangwayisha first of all na ijo mubanda tuyamuse atumara reba access chita sino kasasu emara ko kwezi ati twa Kanso yora ninzira tumuwoni then next Kanso yakumare mu tumubizi Innocent Rubarondesa guni kansara Kinyasano wodi yashabangu abari kwebembera ebyo buyonjo barugweme office baze gukora hanshonga ya kasasiro town yona ejunzire Kenneth Mushabe guni kansara wa Rwentondo Ward yagira ngo nebihoronyo ubwahati ati biri kurebekwa byona biryo mu mberambi za government zikwandika to yiritse nongi na mnoga kejya ya central market konka wazaho kabetemere buri umuntu nayizaho nabizito bagakozesa mwino no burufu bundu nabwo bongera abundi so konka cyaka yirita twina baherese ntekateka mu yabo gukora televiziyo toyiritse cyayitengesa mukayitesa abantu ahandi twantambara kazambara kanoza ko yambuka reba no genda n'icyatanu ukagera wakwata tenda wezo za toyiritse akiyama kasente kake konkazi kaba active Bernard Turiyahabwe umuhwezi wa meya yashaba bakansara kugumisiriza ari kugira ngo ekitongore cha idi ekiri kwenda kutungura omutindo go by'amashanyarazi inguto basipaka hamwe n'akatara ka Rukungiri cyatandikire n'amani ari kugira ngo ibizibe byo nibiza kwaho ombuyire butari bwa hare government tire byo kwesa kabyakira ibiro bice bihuyire kandi obuhereza ni mangu ahubuye buri mbuza kongerwaho kabenisha abantu abahiriro mwanyogu wamanyise bagume baze batunga obuhereza mbija kwa burungi munonga Wilberforce Ahimbisibwe Ongom uguno muwezi uwo mujwecerwa omwebembezi w'ihango mu district ya Rukungiri yashaba kansara kuguma kugenda mpora mirimo ya government na munonga baba batari kujetegereza kurungi kandi mubetantale nakaruru ko bwangane na abibi bisibona bari bazumbu kwesimba tutandika esandero kwije nani bashaba ngo bambaza na politics zabo ningashibye ubutegetsi bwabo batakayangana uze politics nizuba rumwe zo kutera kabizo rumwe kandi ugumurwana ningo mutakoture nawo nuza kugumana umpaka kandi ukuzerera so ntabwo echo umutiyana hagera candidate X ni ukajya candidate Y sitabaterana ugumu imko mukasheza zo kutera karure X uri akatere Y umwazi umbugana bugane orasinga kwate mutayo umungaro refu gozone gasha kwa Smart Robert Mugabe abwata yari West yo muri Rukungiri.